Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, nizere ko muramutse neza, nizere ko mumeze neza. Ikaze makuru yo muri iki gitondo, turi kwibendera TV. Uyu munsi ni kuwa gatatu, ni tariki 21 Mutarama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Mwese reka nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugubwa neza. Aya makuru rero araza kwitse no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana kugeza ubu tuvugana abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kwemerera abaturage bo b'abanyamurenge bahungiye Kamanyora kubasubiza mu mujyi wa Uvira. Ibi bigomba gukorwa gute mu kanyaraje bikugezeho 5 inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ko igiye guterana ikiga ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo ndaza kubigusobanurira neza. Muri Uvira, Kavimvira, Sange, imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 na FARDC zifatanyije n'abarundi na Wazalendo. Ibi nabyo uraza kunkundira mbikugezeho 5 Aya makuru kandi ndaza kukujyana muri teritwari ya Fizi mu bice bya Haut Plateau. Ubwire ko hongeye kuramukira amasasu n'ubundi hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Congo. Muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Kipese, imirwano iravugwa n'ubundi ko yongeye kubura hagati y'abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Congo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hamwe na Mwana Kwibendera TV. Ndaza kandi kukubwira ko Leta ya Kinshasa ivuga ko yamaze gushyira ingamba zikomeye cyane muri uyu mujyi wa Uvira nyuma y'uko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bahivanye cyangwa se bahavuye. Ibi byose turaza kubyinjiramo hamwe na Mwana Kwibendera TV. Reka nizere ko rero mumeze neza, reka nizere ko muramutse neza, reka nizere ko mwagize ijoro ryiza. Nitwa Umukaza hani Kwibendera TV. Hanyuma like ndayikeneye cyane, niba wamaze kugera no nerekereho like uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano Kwibendera TV, unyemerere unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Mwese rero areka ibintu tubigenze gutya mu kanya gato cyane, nze twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka nongere rero nkwifurize kugira ibihe byiza aho uherereye hose udukurikiye. Ubwo abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya California, nizere ko meze neza. Arabari Los Angeles mukunda kutubwira ko mudukurikiye, ikaze hano Kwibendera TV. Abari muri Canada mudukurikira, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari muri Australia nakandi arabadukurikira, bari no muri Norvege, namwe mbakaye ikaze muri aya makuru. Hanyuma abantu mudukurikira muri mu gihugu cya Mozambique, namwe reka mbifurize kugira ibihe byiza. Abantu bari mu gihugu cya Kenya, bari muri Tanzania, bari mu Bugande, bari mu Burundi, bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'abari mu Rwanda, mwese mbahaye ikaze muri aya makuru yo muri iki gitondo. Ni kuri uyu wa gatatu tariki 21 Mutarama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kwemerera abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahungiye Kamanyora ko bagomba kubasubiza mu mujyi wa Uvira. Bamwe mu bayobozi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23 ku munsi w'ejo bahuye n'abaturage bahungiye Kamanyora bavuye mu mujyi wa Uvira. Hanyuma rero mu biganiro cyase mu nama bakoze cyabyo babatangarije, babwiye ko n'ubundi bidatinze bagomba kubasubiza Kamanyora ku kibini cyiza.
abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 bakavuga yuko uku guhohoterwa bigatuma abaturage abahunga bakava mu mujyi wa Uvira bakerekeza Kamanyora ari ibintu batazigera bashyigikira na gatoya. Bakaba rero barabahumurije bakabwira yuko ari igihe cy'iminsi mikeya gusa ubundi bakaba bazongera bakabasubiza muri uyu mujyi wa Uvira. Kugira ngo rero ibingibi ubyumve neza, abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 baravuga ko mu gihe haba hadafashwe mezire zijyanye no kuba muri uyu mujyi wa Uvira hajya abasirikare bari netre batari abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC cyangwa se abawazarendo, abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 kandi barasaba ko ngo niba hatagiye abasirikare bari netre no kuvuga abo muri MONUSCO ngo ma 23 byanze bikunze izatanga igisubizo ku kibazo cy'abaturage bakomeje guhohoterwa no kubangamirwa muri uyu mujyi wa Uvira. Ibingibi mu yindi shusho biragaragaza ko mu gihe haba hadashatse igisubizo cyihutirwa ku mutekano muri uyu mujyi wa Uvira, abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 bashobora kongera kugaruka byihutirwa muri uyu mujyi wa Uvira. Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye guterana igitaraganye yige ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibinyujije muri komisiyo ishinzwe ubanye n'amahanga yatangaje ko hateganyijwe inama rusange iziga ku cyemezo cy'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ishingiye ku mubano uri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Iyo nama ngo izayoborwa na komisiyo yihariye ishinzwe Afurika iyobowe na Depite Chris Mefu, ikazaterana ku wa 4 tariki 22 Mutarama muri uyu mwaka w'2026 ni ku munsi w'ejo. Iyi nama ikazaterana guhera saa 8 z'amanywa, ikazabera mu cyumba cy'ibihumbi 2172 kiri mu nyubako ya Rayburn House Office Building Washington DC, aho n'ubundi inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikorera. Abatazaba bahari bazashobora kuyikurikirana imbonankubone no kuvuga live webcam binyuze ku rubuga rw'ikomisiyo y'inteko ishinga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo nyamukuru izaganirwaho rero izaba ifite umutwe ugira uti guteza imbere amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda hifashishijwe amasezerano ya Washington ya Perezida Trump. Aya masezerano afatwa nk'ishingiro rishya y'ubuhuza n'imikoranire agamije gushakira akarere amahoro arambye hashingiwe ku bufatanye bwa diplomasi, umutekano n'iterambere rirambye. Mu bazatanga ubuhamya muri iyi nama hitezwe Madamu Sarah Trutsman, ni umuyobozi wungirije ushinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu ngubu rero abategura iyi nama bakaba batangaza ko hashobora no kwitabazwa abandi batanga buhamya mu gihe byaba bibaye ngombwa, hagamijwe gutanga ishusho yuzuye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama ifatwa nk'intambwe ikomeye igaragaza ubushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo gukomeza kugira uruhare rufatika mu guharanira amahoro, ituze n'iterambere mu karere ka Afurika yo hagati, aho umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere kose ndetse n'uw'isi muri rusange. Reka nkubwire yuko iki kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirakomeye cyane, aho
kigiye gutuma inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga iterana igitaraganya muri Uvira, Kavimvira na Sange. Imirwano yikomeye hagati ya Alliance Fleuve Congo 23 na FARDC yongeye kuramuka. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bakaba bongeye kwifatanya n'abarundi na wazarendo mu guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Imirwano ikomeye yongeye kubera mu bice bya Kavimvira na Sange ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Uvira ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo, hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande bahangana n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo ni FARDC, FDNB ndetse na wazarendo. Amakuru aturuka muri aka gace imirwano yongeye kuramukiramo aravuga ko n'ubundi hongeye kumvikana amasasu ku masaha yo muri iki gitondo cya kare, aho impande zombi zakoresheje intwaro ziremereye n'izoroheje bituma abaturage benshi bahunga berekeza mu bice by'imbere hari umutekano. Hari ngo abagiye berekeza mu bice byegereye uyu mujyi wa Uvira bitewe n'uko ngo bahabona cyangwa se bahizeye umutekano, abandi cyakora bikaba bivuga yuko ngo barimo guhunga berekeza mu mashyamba no mu bindi bice. Amakuru aturuka ahangaha aravuga ko bishoboka ko hari n'abahungiye mu Burundi, ariko aya makuru yo turacyari kuyatohozaho neza kugira ngo twemeze niba koko ari ukuri cyangwa niba ari ibivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Mu kanya gatoya bidukundira turaza kuvugana n'imboni yacu iherereye aha mu Burundi iby'aya makuru tubitohoze neza. Reka tukiri aha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo tugaruke ku mirwano yongeye kuramuka muri teritwari ya Fizi muri bice bya Haut Plateau. Imirwano ikaba yongeye kubura hagati y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Congo n'abarwanirira intare za Sarambwe. Mu misozi ya Haut Plateau muri Fizi haramutse kumvikana amasasu menshi y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 nabo ku ruhande rwa leta ya Congo ni FARDC bari kumwe na wazarendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, aho buri ruhande rushinja urundi kurenga ku gahenge kari katangajwe. Bakaba rero bongeye gutana mu mitwe mu rukerera rwo kuri uyu munsi agana ku isaha 10. Amasasu bikaba bivuga yuko yongeye kuramuka yumvikana muri ibi bice. Amakuru ava muri aka gace aravuga ko imirwano yabereye mu bice by'icyaro, akaba ari imirwano irimo ahanini intwaro ziremereye n'izoroheje. Ibintu byatumye rero abaturage bongera guhunga berekeza mu bice bifatwa nk'ibitekanye ahangaha muri ibi bice. Hari amakuru avuga ko habayeho kwatakana ku mpande zombi, aho ngo bamwe mu barwanyi bakomerekejwe ndetse ngo hakaba hari n'ababapfiriye muri iyi mirwano, dore ko n'ubundi no kugeza ubu tuvugana iyi mirwano ngo yikomeje, ariko kugeza ubu ngubu kubona cyangwa kumenya imibare nyayo ifatika biragoranye cyane, kubera ko n'ubundi abaturage baherereye muri ibi bice batangaza ko n'ubundi amasasu agikomeje kumvikana muri ibi bice. Abaturage baha muri Fizi rero bivuga ko ngo barimo guhunga, ariko kandi bakavuga ko ngo iki kibazo gikomeje guteza imbogamizi ku mutekano wabo, aho abantu ngo bakomeje kugenda bahunga abandi bakarara mu bihuru. Akaba rero abaturage baherereye muri ibi bice barimo gusaba ubutabazi bukomeye cyane, aho basaba impande zombi bireba kuba bahagarika imirwano bundi bakabona umutekano urambye. Reka nkwerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru ndetse na Rubero ahitwa Kipese, nkubwire ko haramukiye imirwano ni hagati y'impande zombi, uruhande rwarwanye ba Alliance Fleuve Congo 23
gatatu. Aba bakaba bongeye kubyuka barasana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Muri Kivu y'Amajyaruguru amakuru aturukayo aravuga yuko muri teritwari ya Rucuru mu gace ka Kipese na gace ko gaherereye muri Rubero ngo haramukiye imirwano hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ni FARDC bafatanyije na Wazalendo. Imirwano ngo yabereye cyane mu bice by'icyaro aho impande zombi izagerageje n'ubundi kurasana bikomeye cyane, ariko bikaba bivuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeye kwirukana abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe na Wazalendo na FARDC bari babyutse babagabaho ibi itero. Abaturage baravuga yuko batangiye kumva amasasu menshi kuva ku isaha 10 zo muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi. Akaba hari amakuru yemeza ko habayeho kwatakana ku mpande zombi, aho bivugwa ko n'ubundi urugamba rwazamutse kuri ku rwego rwo hejuru, ndetse amakuru akavuga ko n'ubundi ngo hongeye gukoreshwa intwaro ziremereye, ndetse abaturage bakavuga ko ngo abumvishe haterwa bombe, ariko kugeza ubu ngo bakaba batigeze bamenya uruhande rwayiteye cyangwa se urwayitewe. Umutekano muri teritwari ya Rucuru no muri Rubero kugeza ubu ngubu uracyari muke, mu gihe abaturage basaba ko hakongerwa ingamba zo kubarindira no kuborohereza mu bijyanye n'umutekano, ndetse ariko kandi bakabasha no kubona ubutabazi bwihutirwa. Kugeza ubu ngubu rero ibintu bikaba bikomeje kuzamba no kuzambagatana. Reka nkubwire kandi ko kugeza ubu tuvugana leta ya Kinshasa iravuga ko yamaze gushyiraho ingamba zikomeye kandi zihutirwa muri uyu mujyi wa Uvira nyuma y'uko ngo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 abakavuye. Abarwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa baravuga ko ngo mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'umutekano n'ubutabazi mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Judith Suminwa Turuka ngo yahamagaje inama ikomeye cyane y'igitaraganya. Akaba ngo ari inama igamije kumva no kugira no kuganira ku bibazo abibera muri uyu mujyi wa Uvira hagamijwe ngo gushaka igisubizo kirambye ako bijyanye n'ubutabazi, ariko hakaza ngo n'ingingo y'umutekano n'ubutabera. Ni ingingo rero zigera kuri 3 ngo iyi nama igomba kugarukaho. Akaba ari inama bivuga ko ngo yabaye ku munsi w'ejo abundi. Kugeza ubu rero ngo iyi nama yemeje ko mu mujyi wa Uvira agomba koherezwa ingabo zidasanzwe zigomba kurinda umutekano, ariko izi ngabo ngo nizo ku ruhande rwa leta ya Kongo zatoranyijwe. Ukibaza impamvu rero za ngabo za MONUSCO abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bavuga ko bashyikirije uyu mujyi wa Uvira zo zitamanuka ngo ziwujyemo. Iyi nama rero yabaye iy'inzego zitandukanye za leta iyoborwa mu buryo butaziguye, ikayoborwa na Minisitiri w'Intebe ngo yanasuzumye ibibazo bijyanye n'umutekano ukomeje kuvugwa muri uyu mujyi wa Uvira, ibijyanye no gusahura n'ibindi byose bivugwa muri uyu mujyi nyuma y'uko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bavuye muri uyu mujyi. Nyuma y'iyo nama amakuru avuga ko ngo hafashwe ingamba zikomeye kandi zikurikira. Ngo hafashwe ingamba zo kwita ku kibazo cy'ubutabazi cy'impunzi zirenga 267 z'abanyekongo ziri mu bihugu bituranye
hanaganirwa ku buryo bwo gutegura kugarura abaturage mu byabo mu mutekano hakurikijwe isuzuma rikomeye ry'ingaruka z'umutekano n'imibereho by'umwihariko muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko gusubiza ibikorwa by'inzego z'intara zo muri Kivu y'Amajyepfo bizashingira ku gushyiraho ingamba z'umutekano zikomeye kandi zirambye zishobora gutuma serivisi za leta zisubira mu kazi mu buryo bufatika. Yongeyeho ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyemeje gukomeza kurinda umutekano n'ituze rirambye muri ako gace. Izi ngamba rero zikaba zije mu gihe muri uyu mujyi wa Uvira bikomeje kuvuga yuko harimo abaturage batari bake barimo kuhatakariza ubuzima, ndetse amakuru agera ku Ibendera TV akaba avuga yuko kugeza ubu muri uyu mujyi wa Uvira bamaze gusagarirwa ndetse abamaze kuhatakariza ubuzima barenga 20 bose. Bikaba bivugwa yuko aba barimo gukorerwa ihohoterwa n'abarwanyi ba Wazalendo bari kumwe n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ndetse bikavugwa yuko ngo n'abasirikare b'u Burundi nabo bari muri ibi bikorwa. Reka mbashimire cyane rero mwese mwabanye natwe muri aya makuru, nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko like yanyu mwayiteretseho, nizere ko niba uri mushyashya umaze guterekaho subscribe hanyuma ubundi nyemerere nkwifurize kugira ibihe byiza bagiye mu kazi mwaye kandi muronke. Imana ibane namwe, gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza.